juga sahabat nih, pengantin laki-lakinya sahabat nih. Bawa cowoknya gede-gede sahabat tuh. Bawa berasnya sampai 2 karung sahabat tuh. Berasnya 2 karung. Pisangnya sampai besar-besar gini sahabat tuh. Dari pisang kapas sampai pisang nangka sahabat. Oh. Kumaha Pak, saya pun tempat ya Pak. Hah? Membeludak pisan ya, tamuna Pak. Was, mantap pisan Pak. Sobat dibereskeun heula tamuna Pak nya. Oh, siapa nih? Oh, panjang banget tuh sahabat sampai ke belakang. Sahabat nih, pengantinnya udah datang sahabat nih. Jajak pengantinnya sahabat nih, banyak sekali nih sahabat. Biasa sahabat, tradisi di. Nah ini sahabat nih, pengantinnya nih udah datang.
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم زاويدك على ما أمر به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad Fadilah nikahkeun kaula ka anjeun ka anak teges kaula anu namina Wawai Novianti kalayan nganggo mas kawin ku emas 5 gram dibayar kontan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nah, alhamdulillah sahabat, ijab kabulnya udah beres sahabat nih. Tinggal acara selanjutnya. Jadi habis-habis mudah-mudahan ada kebarokan kita bilang. Yang kedua, yang yakin paling penting ini kalau ayana para tos ditikah terus di akadan terus di akad. Alhamdulillah panginten para tos rengsek para tos dilaksanakan ke aya hal harunganana oge nu katilu nyanggakeun cacandakanana henteu jingjing teu bawah teu kapal teu keubeuh saala kadarna